Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kahinya utrep National Youth Front Sengkme hakashi pautrek uleber arhajar arpauar. Gilalek banyak kendo ia ubah MR Senrem, ubadai Commissioner bat Secretary Ketenat Transport jong kesorkar jela. Hadian bakaseng kalayok kijing ujor naki babon kitrai nong bu kali. Kabadai ke office jong ke State Transport Authority Hasaulan. Kalong baki officer kimdan hakate ke office, bat ki kot kisla bat ki kam lashu sateng. Nakaliang kaseng kalaong baka jing bom kit kia kita ki officer ka bu jing e ya ki pat ba nang bu kali. Kumta kaseng kala kerpat na Commissioner Ketenat Transport. Bahapo ka arpo sau kenta, uday ban bu no ki officer ban pentelun ya ki kam, balada kam sngap kaseng kan saya da ka pat kalenti. Kejingwan ni kelu jengi ba senrem. Golong Commissioner Secretary Jokat Transport Department Government of Negeri. Antara Jamit tolong ba hadian ni keseng layo complaints na kibobon ba kitry nombor kali habi dei ba kejingit ko kejongki hangte po STA mo hangte po sawat kalong ba kadaw ba koy tolong ba kejing bomdon ki officers hangte ban penyat ban telun ni kakam ni ba kin petro ya office ha ba ki kok kisa kisa ten hadu ka kini kisni gomta na do men February hadu ka kini kisni te kejing wara jing pat ba ini keseng tolong ba da kajing bom sim khia ju ki officer hawi de pakam ki bo man kajing e pat ba hak ba kin hapsi bu ya fain tela da kajing le bom saknyo jong ki officer hang te po STA konra pan yo pat ba hak jing e ka bakra tenak leng jung im kaseng ni kentu ya komisioner ba sekretari jong ka transport department pak Senrem walaupun mo hak hapsa konta de ban bu in charge habi de ba kini ki officer ka Bindon hang te po office man petulun jadi kam kicam nang bopat ba mat man umpo ba habi dai ba kilu no kicine kamtam kumba hitep himta long ba kicik sa fine ni kok kali nagalang sarkar kamtam kicima ta ka di bentong war kalong ba mata ka fine kalong 10,000 ada desisi 10,000 dila 10,000 kata ka cipakla kambe ke jong kinong bo kali andre kade kicipakla ju officer ka ba kimsim kiai la jong kam namar ba mata PhD arot komisioner buat assistant komisioner PhD tilak puno tidak ada bentuk in charge mau aku magjulong hati power beladak ba la kindon gini besar tidak tunghi nak transport komen gitu ya kibre ban sincha support habi de begini sinsuti jong kini ki he officer ban pentelun ya ka kam hantai ya ko State Transport Authority bangi kum keseng HNF niyang hakani ka kenti ko manta banyada nak manta kakhya kason jong pat ba bobo ya kali khamtam kibre bobo ya kali hi bilong bet 75% kide kibre kiba dan source of income nawe 80% kide kibre kiba imbet jakpo tamam ta bobo kali tenri kei kejing na bom senyo jong sarkar temano ban sim kejing ketri habi de bitini kisni kiba ti officer hang ko STA kim sim nadan man pentelun ni kakam bat kim sim lala akhir bat kim sign ni kowe ka file kam telun timano ban sim ni kejing ketri habi de bat ni kejing penslam kejong ki ni ki officer lani bat sign ni kata kon lani mano ban sio kata penalties lani kata ya kata fine ka belum sepajar la de permit lani la de pat kiwi kita su long ba mano ban sim ketri tenak leng jungi hi kuseng sa sisien ni bu ya kejing maham ya ka transport department ba hapo apsa konta naduk menta sini ada kamla man bu nuno officer in charge man pentulun ni kam hang tai po STA nagleng jungin kaseng ngin hapsim pat dikiwi senjam tiba ngin hap yele man pensuk pat nang intai pat ba Kai pat ka jubab ki yo halo ka kedok ke jubab ke bangi yo nang ni he officer jong ka transport department kolong ba unsa sim khia habi de begini kam mat mauru wong ba usmo kendit habi de kita ki berkhot namar ba wong ba sim suti tang komisioner Henry ini wasang komisioner sim stilang tu bong ba mpoi perkhat ika ba kakam pada kan susah teng no tu nak lem jumuhi lo on ba unsa sim khia ini kam kembangi ru milak persak be tu yang hapo apa kanta ada kakam kejong thi ko on pensuk ipat ba dak di benda hi mardom la da piko ko ben perselang ipat ba nak lem dingin keseng ru min saya de be itu harjo ko nak lem dingin keseng HNF ni dawat jor nak sota ba lakuno mo kadin penduk no ini per saubna nama ba saubna timpang ba yo sno tentang na hapsio sebab kafen kalau ada 10,000 sisi 10,000 sina tu ngara saubna long haji sistem hapsio kan no tentang haji long brio himan siro ka dande bun baklet habi de begini nak yang kejungin keseng nak mentang ni permit saubna
ni kentu jur ba sarkar ni kedi ban abi nak sistem nang ba kan pensuk habu ni tax ti ki ba kedi taxpayer kedi kinong siu khat ba sarkar ba ta kisiu sau na ni kisiu sistem na habu ku hak siu yang ka tax jadi yang tak nang kalau ban ada yang pasang ni kentu ba habri ba permit ni tidak di ban 6 tahun ni ki hapo STE kedi ban penduk no mardor yang permit sau na kedi ban abi sistem